Gicagi-inĩ gĩa Gĩbĩra gũkũ mũciĩ wa Nairobi, kĩrĩa nĩkĩo gĩcagi kĩrĩa kĩnene mũno gũkũ bũrũri-inĩ na gĩtarũ kĩa Afrika ya irathĩro na Afrika ya gatagatĩ, nĩkuo tũracemania na Agnes Njoki, ũrĩa nĩ wa ũkũrũ wa mĩaka 14 na arĩ kĩrathi gĩa form 1, na ũrĩa rĩrĩtĩrio rĩtwa rĩake, ũrĩa ũthiĩte na mbere na kuonia nguraro cia mwĩrĩ na cia kĩmeciria. Shida yenye nimekuwa nikipitia nyumbani ni as like babangu anipendi. Sasa kwanza kwa hii COVID sana amekuwa yani haendi kazi ile kama kitambo. Akienda kazi unapata ameenda kama amechelewa ama anaenda kama alafu kurudi anarudi mapema. Alafu sometimes kwa nyumba unapata anafanya kila saa tu anafanya tu vitu zenye zinataka zinikasirishe, alafu ama pia sometimes pia ananidanganyishia kuna vitu zenye nimefanya. Kazi anaona nafua, kuna kazi ananipea zingine na watoto wake kwa nyumba wanacheza. Njoki kwaga wendo wa ithe, kwaga kuonithio ni wa bata, ni imwe cia maundu maria macũngĩrĩirie we kwĩmena na kwĩnyarara ta ũrĩa aratarĩria. Sometimes unapata nikishaambia mom, then mama anaenda kumkataza, unapata inaleta vita kwa nyumba. So sometimes nanyamazianga tu juu mamangu obvious kuna amenichapa, daddy amenichapa kwa vitu zenye halizifai. Nikiambia mom anaenda kuambia daddy, then fight inaanza. Airĩtu aingĩ gĩcagi-inĩ gĩkĩ nĩ makoraga marĩ hatĩka-inĩ ya gũkorwo makĩoha nda. Imwe cia itũmi iria cironekana tarĩ cio ciracũngĩrĩria arĩ mimi sinapitia hiyo shida ya venye napigwa na babangu. Nikiona babangu sitaki kukaa kwa nyumba, si ndio? So napata wengine wamechoka naye hadi wanatoroka kwa nyumba, na sasa wenye wametoroka kwa nyumba ndio unaweza pata sasa huko ndio watashikiwa, warepiwa, wapate mimba. Slums, one of the reasons teenage pregnancy itakuwa imerise, number 1 ni poverty, kwa sababu msichana akikosa sanitary towels na the only person anayeomba sanitary towels ni boyfriend, na kabla boyfriend ampe sanitary towels lazima we exchange, ndio nikupe, then msichana unapata amepata mimba. Na pia ile sababu ingine pia ni chakula. A lot of girls sahi hawawezi pata chakula kwa nyumba. Pauline Juma, ũrĩa nĩ mwambĩrĩria wa gĩkundi gĩa kũhonokia ciana mwena ũyũ wa Kĩbĩra, agatũtarĩria makinya marĩa matacokagia rĩrĩa macemania na mwana ta Agnes. Tunaweza sema a lot of families sahi wanapitia stress. It's like kila mtu ako na stress sahi, but unapata kwa slum ile kidogo alikuwa anapata hana sahi, so ako kwa nyumba. Hiyo stress ikimshika, chape mtoto atoroke, again the society pia iko safe. Na sahi ni kwa both girls and boys. Society iko safe for a child or a teenager. Hihi no wagĩrĩirwo gũkorwo akĩorotwo guoka nĩ kuongerereka kwa namba ya airĩtu arĩa marĩ thĩ wa ũkũrũ wa mĩaka 18 gũkorwo magĩthiĩ na mbere na kuoha nda. A long time to fail to end rape because of blame games. So now in teenage pregnancy we have all failed. The government failed. The parents have failed, not talking to their children or not giving their children the right sex education, or not just sitting down with your girl and tell your girl, number 1, you're beautiful. Know it from me, your mom, you're beautiful, so that mtu mwingine akikwambia you're beautiful huko nje, mama yangu alishaniambia, so it's not a shock. Wohi wa nda kũrĩ airĩtu ũkũrũ wa thĩ wa mĩaka 18 ũkĩonekana tarĩ kwĩyenjera ũrenjera, na hihi ndeto ĩno ĩngĩaga kũrũmbũiyo yahota gũgatuthũka na ĩrehe thĩna mũnene. Teenage pregnancy is just a shadow pandemic. Imejifunika, inataka kujiunleash. Ngĩribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanjirũ wa Forum.